Mark chapter 5 verse 1 to 20 ya scripture ile Yesun doi pai bi khatai tam na ye Yesu grasim gamanung di te to long apot kela yai doi pa pe na hi ya ma hi le khosung di ten le si ka hen kha pau hi ma ka hi le en na te to bin lo ma hi chin vai to kim lo ma hi chin Yesu amu taka I Yesu amu taka agalam mu taka bajalin chin hai ka khel na pan honum dam min chin chi le wai achi ko taka I man le wai achi zo taka Yesu in hai Yesu le ma kha aman lung sim tak kat tenga Yesu kya na hak san na ting hak sap dan sunga toy om pen na tu bang khat dan te ye ja Yesu le ma I hon dam min tin ya ya Yesu ma ya ku rin chin chi le wai Yesu na ma ya ku rin taka Yesu ding to in hi dam min mam ta chi le ma sunga toy te pen Yesu man Yesu na ma hi dam na nga bok te pe chu ka bok te pen bok te pe kya nga ru sakin chin bok te pen chu tu la ka gwa ma ka ko lu chi chin wai siu chin chu le wai ama na na hi dam ta in chin tu ma pe na man Yesu ama hi tamam tai ja ka Yesu kya nga ki pa tu ge in chin Yesu kya nga dai Yesu sunga to lu kya ki pa ta hi dam na tu ge in chin ku chi lo sunga to lu dok na le pa kya la ma pi na tu na ta ma ni